ассалому алайкум биёндагони гиромӣ. Инак бозиҳои олимпии соли 2024 дар Париж бозиҳои тобистона ба поён расиданд ва имрӯз мо дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе қарор дорем ва тантанаи ниҳоят зебое бояд инҷо баргузор шавад ки мо қаҳрамонҳои Тоҷикистонро пешвоз гирем, зеро инҳо қаҳрамон ҳастанд. Дар соли 2021 мо натавонистем ягон медал даст орем, ҳоло бошад тавонистем. Пас инҳо ҳам барои ҳамин ҷамъ омаданд. бубинед чӣ қадар зиёд ҳастанд. инҷо хабарнигорон, инҷо телевизиони варзиш бо як гурӯҳи аз ҳама калонтарин омаданд ки омадани онҳо, истиқболи онҳоро ба шумо пешкаш кунанд. Бачои анима. Темур молодец. Там так капотар доиш бегир. این آرزو و امیدی من همین 10 میلیون مردم تاجیکستان خوشبخت و پالنده روحیم که امروز این ستاره های ورزش ملت در میان 205 دولتی سیاره پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان را با قوه و متانت و نیروی خود پرافشان کردند. یک صمیمی ترین لحظات کفکوبی های ما و شما با افتخار صحیفه جدید ورزش میهن در زمان صاحب استقلالی کشور. من با کمال احترام از یک فرصت مناسبی یک ورزشکار ممتاز و معروفی در آن وزن تاجیکستان تیمور رحیمov خواهش میکنم که صداقت مردم را اینجا هم با یک صمیمیت بیان داشته باشند. شما در نزد مردم سخن میگویید، لحظه که واقعا هم خلق تاجیک 10 میلیون نفر هر لحظه
منتظر زحمت‌ها و نتیجه‌های بهتر شما بودند که آرزوهاشان شما جامعه عمل پوشانیدید. مدال به دست آورده ما از بازی‌های المپیک پاریس 2024 و پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان و مردم شرفمند تاجیکستان بخشیده شده است. عرض سپاس و منتداری خود را به پیشوای معظم ملت، به رئیس کمیته ملی المپیک جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، به رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی، به رئیس فدراسیون جودوی مملکت محترم اسماعیل محمدزایی و به مخلصان ورزش تاجیک منتداری خود را برای دستگیری همه‌جانبه بیان می‌نمایم. ستاره جودوی کشور سامان محمدکوف، سخنرانی فرزند فرزانه ملت. ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ман аз ҳама шумо ташаккур мекунам ки омади шумо ин ғалабаро қатъи мо дастгирӣ мекунем. ин на танҳо медали ман аст, ин медали тамоми сарбаланди мардуми тоҷик аст. саломат бошед. салом алайкум. ҳазор омад ки ҳаматон омадем моро барои табрикот. беъад мо хурсанд шудем вақте моро гуфтан ҳамин хел одам ҷамъ мешавад. ҳазор раҳмат ба пешвои миллат, ба раиси шаҳр, ба федератсия, ба устодон ман ки маро тайёр карданд. бе кӯмаки онҳо ин медал намешуд. ман ҳазор раҳмат гуфтанӣ ҳастам ва гуфтаниам ки ҳар як варзишгаре ки ҳамин рӯз бар ин ҷо омад, ҳар як касе ки орзу дорад, ба орзуи ҳавас, мақсад бояд фақат ба пеш бирава. ҳамин дар чизиш боварӣ кунам. ман ҳамин кӯдакӣ мегуфтам, устода ваъда кардам ки ман медали бозии олимпиро мебиёрам. ман рӯз ваъдама вафо кардам. ҳар як кӯдаки ки ҳозир маро нигоҳ дорад, ки муро аз сомона нигоҳ кардааистанд, ҳар яктаи шумо метавонед чемпион бишавед, парчами давлати тоҷикистонро ба мо бардоред. тоҷикистон ба пеш! تشکر. شخصیت‌هایی که در پاریس رفتند، از این سپاس تشکر می‌کنیم. بسیار